Čarobna božićna jelka. Duboko u borovoj šumi, blizu brze, bistre rijeke, bajne, živjela, rasla, mirisala je jedna čvrsta, vitka, čarobna jelka. Dane je provodila pjevajući, noću šušteći. Voljela je slušat rijeku kako teče divlja, sklada svoje prirodne simfonije u toj tajanstvenoj, mirisnoj dolini. Kako oplemeniti blagdane, to jest praznike? Unijeti kreativnosti i veselja u vaša okupljanja i druženja, te brzo i lako napisati uzbudljiva i fascinantna literarna djela. Tekst pjesme je bio tako uzbudljiv i interesantan da je publika počela vrištat od uzbuđenja i ushićenja. Orkestar je jako dobro pratio izvedbu, a najbolji bio trubač. Jedna osoba zamisli početak i naslov priče te počne pisati. Nakon izvjesnog vremena prvobitni pisac predaje štafetu narednoj osobi. A osoba nastavlja priču uz pomoć posljednje rečenice prethodnog pisca te svoje vlastite mašte. Pisanje se tako nastavlja u krug od pisca do pisca sve dok zadano vrijeme ne istekne. A vrijeme zadajete vi. Ili po dogovoru. Varijacije postoje, osobito ako se aktivnost provodi virtualno, to jest preko interneta ili pak usmeno. A sad, evo kako smo to mi nedavno učinili. Svako od nas je dobio list papira i onda smo svi zajedno, znači u isto vrijeme, počeli pisati svaku svoju priču. Odmah na vrh papira stavljajući i naslov te naše priče. Nakon 3 minute pisanja morali smo proslijediti svoj papir osobi do nas. Znači morate namjestiti tajmer, to jest vekericu, to jest budilicu. Ukoliko je netko bio usred pisanja, imao je pravo završiti rečenicu i tada predati list. Kada je svako imao list pred sobom, dali smo si oko pola minute da pročitamo posljednju rečenicu i razmislimo o nastavku, da se aktivnost nastavila. Kod nas je cijela ta vježba trajala 15 minuta, to jest 5 puta po 3 minute. Sad 3 zasebne priče. Bio je urnebesan. Smijali smo se, ali dugo. Toplo preporučujemo ovu super zabavnu grupnu aktivnost. Kako sada za blagdane, tako i za sve druge prilike. Čarobna božićna jelka. Duboko u borovoj šumi, blizu brze, bistre rijeke, bajne, živjela, rasla, mirisala je jedna čvrsta, vitka, čarobna jelka. Dane je provodila pjevajući, noću šušteći. Voljela je slušat rijeku kako teče divlja, sklada svoje prirodne simfonije u toj tajanstvenoj, mirisnoj dolini. Ovaj put je bilo još ljepše, jer nije bila sama. Rijeka je žuborila... Tako je volila. Žuborila svojini tajanstvenim šumom, a njoj je srce kucalo tajanstvenom melodijom. Prijala joj je ta melodija, ali nije ju mogla shvatiti. Otkud dolazi? Šta znači? Zadubila se u misli i odjednom prenula. Njegova ruka dotakla je njenu.
Melodija u srcu se pojačala i ubrzala. Nakon toga su počeli zajedno pjevati i plesati. Nisu mogli ni slutiti šta ih čeka kad završi pjesma. Tekst pjesme je bio tako uzbudljiv i interesantan da je publika počela vrištati od uzbuđenja i ushićenja. Orkestar je jako dobro pratio izvedbu, a najbolji je bio trubač. Ni bubnjar nije zaostajao. Plesači su bili dobri, ali su imali ritmičke probleme jer se ritam svako malo mijenjao. Sve u svemu, komad ili djelo je bio dobro promišljen. Ni sam Bismarck ne bi tako lukavo nešto smislio. Svaka čast! Ali nema toga koji bi mene mogao nadmudriti. Nema i neće biti. Odluči se za drastične mjere. Nazvah ljigavog. On je uvijek bio za dobru šemu. Ispričah svoju dosad najbolju ideju. Nemoj prekidati. Ne, u past tense ti se Ma znam da je on za dobru zabavu i pomoć, ali znam sve njegove štoseve. Neću ga zvati. Ne, ja sam ga nazvala, neću zvati. Baš suprotno. Neću zvati nikoga. Sigurno mogu to sve izgurat bez ičije pomoći. Izgurata, šta treba? Nije baš bez ičije pomoći, jer Božja pomoć ću sigurno izvati. Viš to spobožno, sve. Imati. A Božja pomoć je najveća i najvažnija. A da pozovem Boga, da mu konkretno objasnim o čemu se radi. Ne znam samo na kojem jeziku da mu se obratim. Pismeno ili usmeno. Usmeno. Šapne neki glas. Tko je to? Odakle glas dolazi? Ne treba mi ni usmeno, ni pismeno. Samo se šalim. I onako znam sve šta misliš. Sve šta želiš, sve šta sanjaš. Kako to? Zamucam. Tako što sam ja ti, a ti si ja, reče. Neka toplina prođe cijelim mojim tijelom. Osjetih suzu na obrazu. Konačno sam shvatio istinu. Bravo! Fine! Probajte i recite nam kako ste se proveli.